алои меҳрубон аввало сабрмон бита худованд нигаҳ бидора хайр алҳамдулилло ки и корҳои мешаванд ҳастанд алҳамдулилло бародарое ки алҳамдулилло мо бармонда чехтан иншалло ба амраи худо алло раҳмат мағфират мефаҳмам брат мефаҳмам خب فیروز جان خدا نگهبان باشه برادرم مال ما ان شاء الله الحمدلله که هم دعم مدو بر یاردم خوارلی سلام علیکم برادر و علیکم السلام اکا سوزی تنجی الحمدلله خوبی برادر سلامتی خوب تنج میشه خدا را شکر خدا صبر تا برادر الحمدلله خدا را شکر همدردی مرا قبول که برادر جان فیروز جان برادر می گفتی که از کجا میشای؟ از نویای بوسه فیروز جان نگاه کده برادر جان مقصد این سیتواسیا به سر همه را میویا نمیفهم امروز این مشکلی به سر خود اومده برادر تا از دست دادگی پگاه سری ما میویا پگاه روز دیگر سری یک برادر دیگر میویا الهی مهربان اولو صبر من بتا خداوند نگاه بداره خیال الحمدلله که این کارهای میشوند هستند الحمدلله برادرایی که الحمدلله ما برمونده چختن انشالله با امر خدا این چخ میسن دل نشه برای همقدر زیغ نشه دیگ هر چیز وریم خدشه داره یعنی که ما هممون مردنیه ما هممون میمبریم همین میفهموندی که فیروز جان کم ترکی که همین کار چی خیل شدگی همین سیتواسیا چی خیل شدگی مثلا روز دیگه بانکه ما در اون کوارتیر ایده ما در سنوفکا بلو زندگی میکنم ما دیجا قطعی اکرم یکم منطقه یکم کوارتیرمون خلوصا اومدیم ای کار بو اکرم در فیرمای دیگه کار میکردم در فیرمای سوارچی بود با یک فیرمای پیشنگی در بلیچی کار میکردم قطعی اکرم دیگه خلوصا ای کار اومدیم کارو سوزدیم با وقتا خواه میکنیم گفتیم سری کار نمیریم هر شب یک برادرم قدشون خواه میکنه زنگ میزنه که میگه که خیلی گذشته شدن خدا رحمت و مغفرتش کنه چند ساله مقصد کی زنگ زد کی کروچی چیزی خورده گل کردن میتونم اورم مقصد فان کردن که شینکلی موجه رفتیم که کروچی کبو تهران روش خلاصه هم یک فیلم نکنی قصون شمون دابد ما گفت بدانم تو درجه مرا گفت بدان که ما یک سه برادر زنگم زد بدان گفتن که مقصد همی کار کرده سموشون نداد دستیان مقصد هم کار کرده با اون بانکی قرضور بود گفت که سوما بگیرم ایسان هم بانک همیتون که هم کار برا امروز پگه کردیستن خیلی که بانک هم دیگه بچه اتر نیسته که مایلی گم نیسته بله چرا فیروز جان یک برادر ما اویلادور بود چند فرزند داد؟ یک بچه هم یاد اختر داره نه شلوکی اکرگیش نمی ما یا که ما دیگه با فیلم که تاده میشه بوگ اویلاش اویلادور الله رحمت مغفرت کنه میفهمم برات میفهمم خب فیروز جان خدا نگهبان باشه برادرم مال ما انشالله صبرشم از زنگ میزنم خب برادر عزیز مقصد یعنی که دیدین این برادرمون در چی حالت قرار داره یعنی که برادرای عزیز همین آدمیزو تا زورش نیاید هیچ وقت یکمش بالای اکران نمیبره این کار برادرای عزیز در طرف گرانیتسای اوکراین در ماریوپول همون طرفای مسلمان برادر همونجا برادرش گذشته شدگی ما
навор кардаги ма дарои карда будам бародарои азиз дар муҷа як дунё буданд. ҳай насамделик бародаро занг задан ма қати як чанд гап задам мега ака хай нагирифтем сум нагирифтем агане ки мо мақсад хита занг намезанем бигем ки биги ҳами кора ҳал кун ҳами кора бибинда барои ҳамқа бародарои азиз чихел ки навора диден навора диден картаи хидшонай бародарои азиз номери хидшонай хоҳиш мекунем бародарои азиз кадомиёт ки зуртон намераса бародаро ҳеҷ боке надора лайк монен комментария бинависен дар ҳаққи ҳам бародар дуо кунен худо хоҳад иншоалло ки савоб мегирем бародар аз ноҳияи восеф бародарое ки восеъ шерои нар ҳами пастиву баландида любой кас ҳастай барои ҳам қадар ҳами ситуатсия ҳами бародара чӣ хеле дидестен ҳами ситуатсияра бефикр намонем фикри ҳами бародара ҳатман бикунем инак занаш ду фарзандаш бо инак ҳомиладор будаса мега ки ягон моҳпас гулакдор мешед ай парвардигор раҳмати мағфиратш кунад бародарои азиз кадоме ки зӯртон мераса хоҳиш мекунем як ёрдам кунен на дастгирӣ кунен ма худам ма иншаалло ма айсари худам саркаргӣ вот оз навори дигариша мемонам нигаҳ кунед ҳамаи ҳами бачаҳо бечораҳо дар ҳамуҷа мақсад шароит надошта будастанд сум нагирифта будастанд коме ки бода уҷа кор мекардастанд алло сабршон та навороша мемонам тамошо кунам як дунё дар ҳамуҷа бародаро хай чихо мекунем бародаро чихо кунем алло сабрта худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошед салом алайкум бародаро салом алайкум ба кулли муҳоҷирои ҳам ватанои худмон ҳам ватанои сол ҳамсоя имрӯз як мусибат болои сари мо омадияй бародари мо айдинё гузаштагияй муроҷиати мо ба акаи лангарияй мисол моз да балисаи мариупол 17 микрорайоне мисол кадоме медонам нав парада моргай бародари мо мақсад да нав тарафози чикагиян бояд дар кӯтош шава мисол ай моҷиро хоҳиш карда мешава ки агар имконият боша мисол ёрдам кунанд мисол фарзанд дора мисол дастгириш мешавад мисол кадом бародарое метавонанд ёрдам кунанд кадоме наметавонанд дар имконият дуо кунанд бо қай бародаро ҳастанд мақсад иншоалло бо дастгирӣ мекунем айна бародари ҳамсоя ҳаста ҳамсоя забон ба забони Assalomu alaykum vatandoshlar. Hatta bir ukaxonimiz o'tib qopti. 30 yoshli yosh bola ekan, yoshi ham katta emas. Shunga iloji bo'lsa, hammamiz 1 so'm, 2 so'm, 10 so'm, 100 so'm qo'ldan kelguncha yordam qilinglar, mana shu bolani jo'natib yuboraylik. Uyda ikkita bolasi, yosh xotini yana bugun erta 3-sini tug'adigan ekan. Shunga qo'ldan kelguncha yordam qilaylik, jo'natib olaylik musofir joyda. Ertaga bu hammamizning boshimizga keladigan narsa bu. Bugun bo'lmasa ertaga o'lamiz xudo xolasa hammamiz. O'shaning uchun iloji bo'lsa 1 so'm qo'llaringdan kelguncha biz so'ramaymiz 1000 so'm tasha 10 ming tasha demaymiz. Qo'ldan kelguncha yordam qilib yuborsanglar, hozir mana shu videoni tagiga karta nomer tashab qo'yamiz. Qo'ldan kelguncha yordam qilib yuboringlar. Naryoqda jinni sharoit ham chataq ekan. Shuni bir nazar qilib jo'natib yuboraylik. Yordamlashaylik. Men o'zim O'zbekistondan oyligini olgan emas u bola. Vale, dina ukasi turibdi, mana shular pullarni olgan emas, pullarni olganga o'zlari jo'natayishadi. Shunaqa ish berdi. Dina shov mora zang zadan rosti gap бародари мо як да остановка мо дур зиндагӣ мекунад. Мисол бародари раднои мой мо шав хулоса ки рафтем, гуфтан ки мақсад биен ки ҳамхел вазъиятш бадай. Мо то да остановка задем рафтем, то скори занг задем ки скори омад, гуфтан ки уже мисол бародар аз дунё рафтагиай. Мисол кадоми чанд қари метавонанд мисол ёрдам кунанд. Дастгирӣ кунем, дуо мешавад. Alhamdulillah ki ham dag'i mondo bir yordam qilib yuboraylik, ertaga hammamiz birlashib bir yordam qilib yuboraylik, yaxshi bo'ladi hammamizga. Nishan xub sur badmak arzimagan pul nargi dunyoda ham jinni bir sababchi bo'lib bitta to'siq bo'lib turadi bizga xudo xolasa. Inshaalloh. Kasayda onga. Mayli akalar.